Hello, Palava friends. Island and Iron here with a special update on the NATO summit. The impact of the United States airstrike on Iran's nuclear sites and the fragile ceasefire between Israel and Iran. This isn't just news, it's about power, decision, and consequences. And I'll be tying it back to what it means as a retired Samoan Marine. Momono fatalo fatul pa yaman malo la tunu mo fa seven no am fa ona tato sil fa e fole nei tula fa lava le ponga la langi foi pole atunu ponga sami pole vatu vastolo e fa tasima yai o seven no mata mo fi fole nei fa yai on tato pata se foi ya mo tu ina foi sinam ta o tato te tartanoi e fa ingo fi lava le fa ingo tato ta ono le nei aso ele ia se fa mo nga tele fa pe fa ia le name ta sa fa fa pe fa tali se o si pe te tasi lua so se ilo le tau no nga fo pe ona ia le ia le fa mo o le tau o fa nei ona tu va tu ila io se update ia pos fa o nga fo mai le episode muli le sa tatu ka no yai ai o le nei taimi o te fifa tau ina fo se statement fa sa o tu sia ya ma ka pa o foi la producer ele i ma fo foi tu sia ilalo ina ia follow ai le tatu mai moanga foi le nei fa fima tatu tanoang ele nei fia e fa pertani atoa ia ono to fo ilo le tuo no tato vai li dia lo lai le ngana silangana se tato atunu again mo ilato uma lava fo I ne program fa lava ia mai se ilato e le o malam lama fo mo tupu nei tuo la langi pele sava no su ia mai se fo inisio ilato na o tato ma tua a tua ma tua fo yo lo o fia mam lama fo I nei tūlango. Ia vai fo no le ngana fo I olo fo Ia le fa apea wo ato se mam lama o se silinga ngana fa Britania. Ai te lava sta mo fainga fo I nem fai ona tuina atu le se ma fai de tau ona ia. Fa mam lama nai fo I tūlanga fo I pe ona ta fia tartano. Tua ia ui la to. Just a little bit myself, if you haven't tele I mai mo I se episode mo yolo ingo en to o se sa o tau tono manga au malingi mo le luas fu tau sanga tolu masina ma vai aso tolu ia ma va maso to tolu vai aso tolu aso ia ono lo nganga fia tele I tūlanga me ia fa pe ta pa tau ma fevesia inga I vao tunu te tau fai foi la o tau fai foi e fai sava no a share foi lo pa fa so atu ai foi me foi o baua o te tau malama I la poto masani ono ngaluenga sa ngalue ai mai se foi nisi foi o usum tu fa fine foi sa mato fo fa tasi le toninga o vainga au po le ala le branch of service le van outside o le Army, Air Force, Navy o le Coast Guard le van fo le way nail Space Force tu ina to fa pena wa o programa o le mole ne fiafi na sine fa o nga le titi lava le me o lo tupu nei talu mai ina ia so lua I wa tu na ia tu ona pomuina Amerika ia no foanga foi ka o Fordo Natanz ma Isfahan te tono o Iran o le ala o te fai fa o nga lai titi lava le ina ia tato mamlama le mea o lo ia ona fata atia eselola ia ala suil tato
ise ile episode me alwanga yai o la fa mamlama ino muli pa o le taimi fa umel tato tanoanga ole mele sa tupu ile asosa ua lena tu ina e Amerika le no fuanga ne tolu i Iran umalofa pele tala President Trump. Now let's make peace. Le asolufu fa, asolufu lima, ma le fatas, ole afaya le ceasefire po ole fa amutaina le fa ngainga fa amutaina pa pa o ni wafana. I le va Israelu ma Iran. Ona mali le fatas le yai. Ale ale me utup. Tu inatu lo le ono i tula, a e ono i tula tu inatu. Ona amataina lole o le whengai. A le mea waku. Na le kula mua na amataina mo i tula lea. Ia, te loa po toe ngā po uma Israelu a uma mesa iai. Na mailonga o na matuala la uma i lunga o Iran. E whapena hoi karia ko Iran. O olo wa umale i tula. Ai ko el wak wale po mu tasi le ballistica Iran sa la tumun. Wa umale le wa abaka wa kama ambaka le ceasefire. Al watua ele impact la penga na tau ile target sa fanga iai. Sa fanga ina ilalo ele Patriot missile. Ele ballistic missile le ngalwa. Ia mai tau lia fo ile fa pe a fanga ballistic missile. Ia onga ka kia ile fa pe nga pe liu so avai le ai a pa u sa ola vai tomu. O le mea lai o lo pa uanga ia pomu po ia pieces and parts o le pomu. Le ana te le la faina fo i on fale tele sa fale angai nai. Ma mali liwe fo inisi. I include ai se ainga se unga lim se la fa nau tolu. Ia, blal me ukupu. O no le ua fanga ku le kaimi ua makar sisfa ia koe furi bailo fo isa la e. Na ko ua ia koe pomu fo, koe fai fo la ia joi a mata fo la ia. Tu te tal no muli la le tu langa nao le so ina le nao le ole na tu langa por fe na fai ai al terminate so fai tau ina tu lava le vele se I mai al le onga o ilengana Britania ona tu fo ilo le tu ma o tatano to il tatungana fa mai. So I'm going to read this whole statement that we put down together and with my son, and then we'll look at it in Psalm 1 and we're going to dissect it down and see all the important and statements that has been made out of this whole little article that we put together. When the U.S. bombed Fordo, Natanz, and Isfahan nuclear sites on June 22nd using B-2 stealth bombers and bunker-busting munitions, President Trump called it obliterated, but U.S. intelligence reports suggest it set Iran's program back months, not years. Satellite imagery shows significant damage, but radiation remains low. Yeah. I know what a bunker buster can do, but I also know bombs aren't always the end game. Tactical hits don't always translate to strategic results. Who repeals, who heals, and what's the cost? Not just on maps, but on families. The ceasefire and negotiation that was a shaky 12-day ceasefire that has been holding since June 23rd, brokered by President Trump through United States Qatar mediation. Early peace talks are expected between the U.S. and the Iran next week. Compliance has been inconsistent. Both sides have accused each other of violations.
Ceasefires are fragile. Real peace takes time, trust, and follow through. I've seen temporary pauses that drifted back into conflict, and I don't want that for this region. Military action needs to be followed by cultural and diplomatic bridges. Just like nations, tension heals with commitments. If this ceasefire fails completely, we could be looking at a larger regional war, one that might pull in more global players. Oil prices would spike, civilian lives would be at risk, terror networks would recruit, and U.S. troops, our brothers and sisters, could be redeployed into another extended conflict. It's not fear, it's foresight. Peace is hard, but war, once reignited, has no easy off switch. President Trump secured a historic win. NATO nations pledged to raise defense spending to 5% of GDP by 2035, up from the old target of 2%. He personally influenced this agreement and even joked about being called daddy by NATO's Secretary General. As a former Marine, or should I say, as a retired Marine, I respect stronger readiness. But this goes beyond budgets. Real defense is built by people, by discipline, training, unity across cultures. Samoan warriors in uniform know that spending isn't enough. It's how you use the budget or how you use it. Unity and strength, whether it's defense budget or bonds, real power lies in people, trained, ready, and morally grounded. From Samoa to soil abroad, decisions made far away ripple back home. Our kids, families, and communities feel the result. Let's respect strength, but not fear consequences. Let's demand clarity, purposes, and compassion in every move. There's no black and white answer here, just reminders of our duty to stay informed, to question, and to hold leaders accountable. Umono toe whatalo whatu I pa imal maru tatu atu nupo whea lava le mea lo mai mo mai fo le nei channel po nei video. Au te iloa. Msalo lo ngatusa I tātou I whamanianga le tuala saunga le mua mo tofi le mu. O le ta upu o mai tau tartano ai o le so tanga le ma le mea sa tu ina tu ila episode lono lima. I le mea na whai ui ai ina ua tu ina Amerika ia no whanga ia tolu o le malo o Iran o le aile o Fordo, Natanz, ma Isfahan. O no whana ia tolu papitoa lava wala lata lava I nā toa tūlanga uma lo ngā osia ina ia ngā osia mwha ia se pomu a komika ale malo le o Iran. Ole mea lana le ole a tatu tartano ne iai po whea na whai iai aso sa na tu ina I Amerika la solufu fa asolufu lima whaile ia inga mate la solufu luono ona whaia le whea ngainga lea ole file mu I le toi iai o se wā whana poni au penga toi whapapaina ina ia amat faso solo ema amata lo on fight and wrong mo file mu. So it's only a ceasefire. Pei o le malo leo North Korea and South Korea. O malo ye lua. Le sa fa le taua le afe va se la lima spulu tau le afe va se la lima spulu mato. Ele ia se fe ngai ngol file mu. Ngal fe ngai sanko fa pas fanga. Sanko fa ngasi au pega yulo. O la tu lenga tua oini. O mai la taimi nei. O la lava fa pena. And once in a while, fully make a kofa along aku ia
وفايا و و و و sao baia si paia North Korea South Korea ia po South Korea fo yang North Korea ia fai ka nga fanga o mo fo nga ia ko fo la ia i tau single fa nga ngol fi le mu e pa penala me le tau fai ia le presidente America ia Trump i fai inu ia lu i malo ia lu o le mela sa tupu le wa umano fa amtalina nga lava kwa le ongo kula le nga ku ia isala elu ia Iran fa pena ho Iran ai ko fanga ku ia le biso le kasia a Iran ai wa umale wa umale le kaimio le ole e ka un ko fanga inai se tau pena na la tulola ia ele impact la le biso lenga lo aku ilu na fanga ilalo le Patriot miso Israel a fanga na ilalo sala lau solo ai to enga umol pongu lenga e pa usao al melena ia le na fainga ai e feololo lava so telefoio o tele o fallen falenga ai mali liu foi nisto ngata malave vea e o fi ai mas unga lim se la fa na auto lu ai fa pe o la unga lim la fa na auto lu sai ko kongo sa o ila lu pancreas e fa pausia fa pito mo puinga mai me yo tu lango pom ya ole mela na utu ya ko amaka foi la yo no wing pele a ko se ku la kalunga anga ambaka le le ceasefire ya ko we ka foi lai mo te minei la fo ko foi la wa makali ya le tau singol fereng la o ka u sky fo ya ba tau ma fa le ile tu ina e America le lato ono fonga yeto se como fai vai actu pe ma fai no fa ma mai na tu le wala na fai America le May say, well, wait a minute, the B-2 is a stealth bomber. It goes in where you have very heavy air defenses, where enemy radars would be able to see it. And so why is it being used in Iran when we know that the Israelis have taken down all of the air defense systems? That's because this BU-57 lenga faunga wa ese lava ko nga pomu mali molona malos vi uma BU-52 or 53 there bunker buster bomb tu sala o le vaalele o le P2 ai lua todos fuluafe paunga o le pombo e kasi o lai au mai ai ilunga ai lua pombo longa e ongos fuluafe ai tau sila la le sau ilalo o le pombo le e fanga mo mai know that the Israelis have taken down all of the air defense systems. That's because this MOP, this hardened penetrator that can go up. Ai ole mamau e alu ole pombo le kasi ilalo usa man lusa lau fuku a whapela a ko le whangaina o pomu e lua waku ngā aru sao ai lalo whailanga lua se lau a laku le si pomu le folo koi kua whailanga ia lua se lau ovakuru ngal fase lau le mamau le alu i lalo le pomu ia le mea nao le pia tu ina tu i le ata lea i whamanga na ole awala na le na maape nai ma pe nai le ngai ya no fonga ye todo a Iran ya tau okay malama leila wa
i le malosi o ia ko inga mea kau. Ai au te iloa fo. E lo le unga fo i leo o se tālonga ta whao tau. Ngō pāpāpo. O le whapea o le a whaaleangaina o na iaile o se tūlanga whapea na wa uma le ai. Tātu ilo le pe whankakalu o le si taimi. Ia a laku kongi aku singa ve i whao na le afi. Na le simela atu. Le afi la solo. O na ili o na whainga. E whainga o mai ia. Ia le ngata le region a kolo ia. Ai o mai so se kaimea kau se aku. Angi aku ngu se rua. Ila ngona uma le lalangi a tolo na a whaina le ngata le economy o whea malanga inga. O le a lava. Se atu te tano muli ali mena. E umai fono. Ia ngai loria po o ainga fausia. O aina mwhai ona lato o maia se wha marolo. A le ale kau. E le ngata le whaipefo le nga o le ulanga o whawhanua ma maps me tūnanga whapena. Ia e a fia i fo ia ainga. O le mea lana tupu i le ua tupu nei i le ceasefire sa whai. Ia, langa, le kasi le aso e pe whaaruanga nga koe fo i le kau, koe ceasefire, koe kau, ia, lau koe ceasefire, le laua pe wa atoa nei le aso le i koe, i te le toi whaalongo atu o koe iei se meo tupu a, pa walmela e, ro sa lunga news ia, pa, peo, me haka mai ki fo i le tusi limo, le si, o le nga mua e pang, o au le mua e pang. Lo ye se taloanga la mo fa o ino o fea ngainga ni terms o le fea ngainga le o file mulo le o le afaia le i kita i le vai aso lo lumana nei ai e te tau ona iai uma ia i la tau mai malo ia lo i sala elu mai ran i le feutanga inga lea o le aiai a tilo o le Secretary of State, ma le Secretary of Defense, o le aiai whaatasi na i tanoanga na Amerika. I le tau sa i linga fo i ngia wale ma ia mawale le toa file mu. O me i o whaapea o whea ngainga wha mo tau fio whaapapa ina o whana. O whaonga ina o peanga. E ma ale. Awa ole mau ole file mu pore o mo se file mu i se atunu po se wao. O ni atunu o lo whai se tau. It takes time. Anu le kaimi e kaunga ne. Wa me mo kaua. Kau whātua toa ina lesi atunu. Tau hoi la, lenga kalinga, ai kaunga ma follow through pe muli tai ai, e tu sai ma upor whea ngainga. Ia, sa tawai fui ta ita ia la tō i tūlanga whea ngainga e le tū mau. Ia, kōru aso wha aso, kōru māsinga, ia, koe pā, wālonga kua wakau, ma le pōra ai fo, ia, North Korea, South Korea. Nga uma foi lá ia com a fape ele me fai uma tal fias pile mu la titi fape ile ba yo malo eu la fa café ko ya ko ma o ko foi lá ia e sei se me sirion que le ko se a faina na a makanga faina ilona le on le na on a lau ele atua nga malo nga tunu se o la foi ia ina kwai a faina fo atunu fo o laulang o le tulanga fa milikeli o la tunga yo inga o mai fai i tulanga fa apea
Pea fai o tamo fai tausi le file mu. Ai mai se fea ngai ngole. Le to fa papa ino metau. E tau anga muli tai o toi ma le tū ma le anga nuu ale tunu la tau. E na ia mawhai ona fausia ai a wala lau papa fa le mafau fau. Ina ia loto bawa ai le nganga loto ngatasi ma fa fe aloro ai ma fa tu toi de lesia tunu. E po le a lava le ma a le loto i fema ina ai le nau ta ya commitment ina ia mawhai ona maua se tu lang fa pe ina ia aua ne ia se me on e fai le fai unga ona o le alo lofo tangata anu tangata obi le malo e fa fe pe a fai a ua wale amana ia la ia tūlanga i o le whea ngai ngore. O le file mu o le whapapa ino whaonga ino mea tau. O le mea la amaua. O le ao atu sesi tūlanga silimu la o i lala amai lola i o vele kau o taua whaalwao malo. Ia o mai fula ia, wa avele mea na mamia waka koso mai ai isi malo. U mai fonga, ia o ki ai foi malika, ia. Le sua au, ai mai se lava i le area lea lo ia ia, le Middle East. You know, oil price was spike, alu nungare kau o sua au. Ia le ngata foi lea. O le soifonga na tangata savili o lo ono nofo ai te tono ia atu nu o lo e ta whaotau. O le a matua tautia le tūlanga o le ao iai i le soifua ma le fefe le lopo la me la tupu tūlanga whapena. Ono lo o whatasi lava tūlanga o leo langa ma le langa ma liu ma le oti. Le ngata fo na ale aise ale tausia fe ngai i ole va fe lo i ole tausia o file mu ya pe fe no tausia le fia tele o cosa que foi le po organization ni o terrorist o la fa pe ngo ko mai fa kasi voi la ko yo foi ko amaka la ko le mele ko recruit ai e alu mani me ai toi u mai lava o ai piko sidia ko na mo ma fo mele okay ya o la to o lo la e ia le to ninga o le wanga au ia tunu o pei o Amerika, ni sila Australia, po fela. Pa fo la to ia, o le amakanga pa u, e alua, ko e a umaya e makalonga inwao, i mea umufa penei, ia matalwa fo i ona to, kaunga yinka ngaka si. O le, o se familianga i le tu, i mea ngaku ia ngofonga i e Iran. Le ai se put e kasina ai le ku se vai o se Amerika i Kongo lau le lo Iran. Na le apofa palasi pom ko e fo i mena o mai ai. Ia na o a tupu la me wale e mwhaim tau si file mo. Ia na o oilo le se tu langa wha apea. Ko e a maka na redeploy umatangata ia fila pita mo. Ma vai ngā au i le mea o lo i ai ale. Ile te whao tau, lo tau o le tau. Pese i o le ole mea nā ro wha moi Amerika ia. Po rea o kau sisi mea au i kau hinga i Amerika. And we've seen that. Ioi, mo i nau mai siapangi a makaku o mai a mai ku ia Hawaii.
ia pro hapa ia wai ia tatou lo uma le iungo na mea ia foi teimin sa latou whaasauino fo i le up north lano mai Alaska ngo ngai foi la ko fa ang kafanga mai ko mabli nga pawa nga ai le ia faina i tele ia le United States of America ina tulanga fa penga ka nga kamo matunu mai lungo ko tono continent ne North and South America ole al kai milava la tiplo yai ya troops a America matunu umor salto ya al kai mi kongwa nga ufala kele ingale ya le la faino ka o kau o le tau and not an extended conflict o leo me le ai ele o le fefe ale tau matematina po o le va aileanga i lumanai ina ia mafai o le tatu i loa o le ale i unga o le tatu o unanga o le au unanga ale al fita ai sea sabe o sa wei wele uniform te vai gata kele ngi me o kau fu ngo se to file bu mas file bu ai a ko fa ku puinga lo singa kau le kaimi le o le tam fai o sile le file bu e fai nga kai ang ko su ele se kie kaping ai po se awale taping ai or to turn it off a switch to turn it off to turn off what e ora so solo e so solo lava peole afi mu ile bao ile termina le ana nafisa malanga kwa President Trump le fontanga ale NATO North Atlantic Treaty Organization pilo da tutu malam na mai o le NATO o le fara tonga le atu nuia e maka ku Amerika mai alwa nga yunga le tu matu e ia tu no Europa na ia Amerika falangi Britania Polangi Siamangi o Spain o the Ireland ilang island le ve ko Great Britain ya po la to mana the Netherlands ole la ko fong aleng fai and NATO ole North Atlantic Treaty Organization masalo se sfa apoptonga sililena da tele mau tu ina lo sesia to inga papton pe le pe fo le kaimi ale i malepeli USSR ke le vo la ko me sai na taimi le USSR le USSR i malo fa komunisi nga vai kaimi fo ya fight the Cold War ai pe si o taimi na no tsa wait ai to mali o le kaimi o le Cold War ya ole launga la President Trump sa fai i NATO. Ka o koe President Trump. Sole. Fa mole o mai ko kongi ko wai kala. Ma kongi ko fair share ko kongo le so sa ye kele por organization del NATO. Ko kiki kongi umai Amerika me ngal fa mai pa o isi ko mu ele se la ko me o fai. Ma tuina to President Trump. Ia le awale fai ai. O alfa moe male lui de sa ya o tu tau sanga lua fe male toru lima. O maua le lua pasenge le GDP ale NATO lava la ko mai ala tu langa fa pa ke kingo kupe ma me mo fa pena. Al mele o li pokalama lenga fai Trump ma mali uma ia tai o le NATO. Instead of 2%, they're raising it up
le o si kia I lunga le 5%. Ana te le mo la tou ba li le fatasi ai. Ma la tou fi i le ton wa. Ona pe se tala fa ulu fo le o ka o ya Secretary General of the NATO ya Trump. He's the daddy of the NATO. O yus fata maori o NATO. O le pea wawa ila NATO langa uma. As a former Marine, or as I should say, as a retired Marine. O te whaalolongia tele tu langa lea o sa unia so stein moni la fa forsei. Ai o nei sa uninga no silia tu nai lo le tulanga me kauselengi makupe. Mai e whaonga ina ai le mwhanga yo ia le ta tulanga sa uninga mo whaavlai whape nei. Awa o se pakeki mo waianga au mo le puipui o le salto. E whausia e tangata. Real people. E whausia le lunga o le amio pūlea. O tūlanga o a training. O tūlanga o loto whaatasi. Fitu whai o la tūlanga whaale. Anga nuu ma tūmale anga nuu. And mai au te ilo au te mamala leo ma malama le ya toa sa moa li te mai tai lo fu no to ninga le tu lang o le fa nga ingo o kupe por spending isn't enough. It's how you use it. O le awala le fa nga o le mena ta wono no fo mamala mai. My own personal reflection in neme a toa lava le o le unity and strength po le ang lot fatasi ma le malosi pe o le kulanga o pakeki o whanga yo ia I tulanga whawai ngā au po o le po pomu kaunka kumangkua o le mana po o le pawa siding malosi o lai limo tangata o le atunu. Tulanga o training o onga o sound uni ia mai se fo ile le sound uni nga fale fa tino fo tulanga me fa pe. Ikako ia malanga mai Samoa. Tatua mai la ia o esele la ukalo le nga kai Amerika le nga ki New le nga kai Australia. O ave tato I tawhauta. E ia ke oe ma uswa we. Nala o mele o fai kongo o I foi o Iraq. Nala o mele fai kongo Afghanistan. Nala o mele fai Vietnam. Nala o mele fai Somalia. Anga ungu fai ova penge ia lau ke ai fasifala sisi a inga foi lele. La e o vela la cosa tuna fa pena. Ai fo sila fo. O le mea le tatou lo mai tatou I Samoa. O le tautua. It's always service. Ai mataulia foi la kau kua le fai como vai ngā au tuna fa pene. So se fai unga lava e fai mai ka lau politician, ka politiki, kai o malo. Le fa tau ua tata. E iai lona atunga lunga fo I le pe o se. Le ripple le tide fo le kongi palmanga kafka ko fix e kwa porga. E kaua o le ngako wola mfanga mai. O lo knowing. La tato ma vo iai. Kako foi le tato kaluenga pe on fatu nuina do. Kako ma o fa fea na se penge fiki ma o e se o ku se o mo
si o kung o Samoa. Wala sa pengitiki lau. Lato te mo. I lea tūlang. Ia. Ona alua e ala ia whaapena se ia. Se ina ua mai ala lau tau tua I tono malo. O tātou whanau a inga o nuu mala alfanga. Tātou te whalanguina fo lea tūlanga o mea tau whai unga o e maua. Pe a tātou whatau nuino tātou te tau ave whai malo. Tātou maua pelenga ngā whaaloalo I tūlanga le malosi. Ai awani o tātou whewhe mātau. I lei unga e maua ai tātou e kako. E kauon tātou mna o mia mga silingia tūlanga o le whaamamla maino so se mea tātou te whai. Mono wha moe moe. Ai ai pele nganga o le lofa muti vale. Isi o se mea lawa e tauon tātou whai e mo le aunanga mo isi tangata. Ele ai se kariku sao fo I lili. E mawhai ona tuina mai se tūlanga. E mauti noa le leia e sao de se mea pea. Paule mea o te iloa. O le maua leo le awala e. Ue. E whaalualua I luma le e whaamanatu mai e tātou. O tātou tiute ma mta whai o I tau apu. O lea la. E te tau e tātou. O kako whapea kui o kako kai. And they have to be accountable. A se kau I se delay. Hea te mona pek. Ai awa ngā e pēia ngā o tatano momo ai. Le yes man, no man. Yes sir, yes sir. Le pesi o tūlanga na e tau na iai. Ona o le tatom ta upu na nei afiafi. E ei fesili au ki fia kui ngā ko pe awha pe mōs tau avanoa. E tala no mai ai. Let me give it to you in English. What's your take on NATO's 5%, the Iran strikes, or the ceasefire? Le aso fina ngalo le 5% le GDP ale NATO. O le patamba ia o no fuanga ia tolu ai Iran se longa o CIA le akomika. Ia po o le ceasefire po le tulanga fo o le fenga ingo le file mu tau fia whapapai no o wafana. Na le winga pe apa pe e le tau nuu le file mu le whenga inga leo tal noino le file mu I vao o atu nuu ne elu sala elu o le asi tūlanga o le ao ia I tātou maro I le tātou atunu tuina atu lau whaftai tele lawa ia te outou o e ua maua lewa noa tātou tatano ai o lawa le mea iai se mea tō te whina ngalo e whaalau tele ana iai le la outou sila sila mai ia whaapea o na tātou whilangoa se comment ma tau mai I koe se mea o se ai nei tū ono se tala fo iu se te tu saifu te moutou whina ngalo ia o te tau tamā ia te outou ma loi o le tunu ina ia tau whaamangalo fo I le leo le tali ia po se upo nau whaapea la ia whaatai lava ai ka mole whaapea tu Simon of Nangalo ia subscribe ia pe
Vai lagi mengapi se thump up foi lele ka mo kiliki fo pe atu sai mo tinga ina ia mawhai ai ono o mai lea ngor fia whai tangu ina pele nei tanoanga fo i lo iai o leisia tatou e leo le af la so ai la kawhakakia ese mele winga i e kaua le for lilo wama to tolu nisi o alom whana o latino usala to talo noa mai e fina ngalo e mana o e o karangoa ki ala ko whamama aku winga i boot camp ale Marine Corps United States Marine Corps ia o whapele o te leo mai lona po o le ale service o iai ai o te loa ni tasi tamaitai ma ni ali se tolu o lo whamoe moe e o basic training isi le vaor masina nei e kau ia November o le tausanga nei ni no whapea lea masalo le simena la tatua ngai ai the beginning of everything e tau no whapea atu I was in o usa o waru fo le boot camp basic training there al Maling and I don't hesitate to tell you it is the toughest and the hardest basic training. Listen, or the main word of give back the basic training or boot camp. Than any other branch of service or America. Sabe almost recruit years later. Sabe foi almost recruit instructor training. Your recruits like sabili like maiki your mayo sabili and how we molded them to become Marines and had them earn their equal pope and anchor the Marine Corps emblem le sila tatu mena la tatu nga itatan non le yai be apa pete ina ngalo i fia sila yai ia no ma takof kufa e foile. However, this is Island and Iron, a veteran stake. Paftailava, stay well, stay grounded,